Poštovani gledalci, dobar dan. Posle prošlonedeljne patrole do Grčke, naravno očekujete od nas da nastavimo sa sezonom letnjih patrola i obećamo da će tako i biti. Dakle, u narednim nedeljama naša ekipa putuje i vidjet ćete reportaže sa najpopularnijih destinacija gde letuje najveći broj turista iz Srbije. Međutim, današnja emisija bit će jedna šarena sa aktuelnim temama i pre svega govorit ćemo o tome kada policija i po aktuelnim propisima ili po onim koji se tek spremaju može zbog saobraćajnog prekršaja da vam oduzme automobil. Mnogi smatraju da je to neustavno, da je to nemoguće. Sadašnji propisi već to omogućavaju i čućete kada to može da se desi. Također u današnjoj emisiji čućete i kakva su prava onih putnika koji prošle godine su uplatili letovanje, nisu otputovali, dobili su vaučer za zamensko putovanje. Šta sad možete da uradite ako želite promeniti datum, želite promeniti destinaciju, hoćete nekom da poklonite ili čak prodate taj vaučer, šta sve može da se desi? Imate i odgovore na ta pitanja. A ono što najavljamo na samom kraju emisije kao pravu ekskluzivu jeste jedan intervju u kome ćemo saopštiti kako će se tačno sprovoditi procedura besplatne putarine za srpske državljane koji ovog leta prolaze kroz Severnu Makedoniju. Dakle, svi detalji. Kada, gde, šta se distribuira, kako prolazite, koliko to važi, na koga se odnosi, za koje automobile je vezano, apsolutno sve odgovore ćete imati na samom kraju naše današnje emisije. A naravno morate ostati do kraja da biste sve to saznali. Na kraju ćemo također objasniti i kako izgleda nastavak naše akcije Nikad ovako koju vodimo u saradnji sa kompanijom Mio, ali već sada da se podsjetimo da ne postoje zakoni i propisi koji mogu da nas sačuvaju ako mi sami o sebi ne brinemo. Evo fotografije koje nam je poslao naš gledalac Aleksandar Mihajlović. Pokazuje jednog vozača početnika, dakle sa probnom vozačkom dozvolom, koji jednom jugu vozi, pogledajte, evo ga vozač, to je jedna osoba, evo ga dete, 2 osobe, 3, 4, suvozač 5 i evo ovdje još jedna, 6 ljudi vozi. Dakle, vozač početnik vozi više ljudi nego što bi mogao automobil da vozi, to je već kršenje propisa, on to već ne bi smeo da radi, pozadnje nemaju vezane sigurnosne pojaseve, jer nemaju kako da vežu, dakle ne može toliki broj ljudi, nema pojaseva dovoljno. Jednostavno, ovo je podsjećanje da ono što sami radimo, zapravo sami sebi činimo zlo i nema tog zakona koji može da nas sačuva ako ne mislimo na sebe. Na samom početku, najaktuelnije informacije. Dobra vest stiže iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Od 1. jula za građane Srbije ukida se plaćanje roaminga u Grčkoj, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Albaniji. U svim tim zemljama moći ćemo da telefoniramo po istim cenama kao da smo u Srbiji. Tradicionalna 16. po redu međunarodna konferencija Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici održava se na Kopaoniku u hotelu Kraljevi Čardaci od 16. do 19. juna. Očekuje se više od 200 učesnika iz zemlje i inostranstva koji su do sada najavili preko 100 naučno-stručnih radova. Posebna pažnja biće posvećena radionicama, okruglim stolovima i diskusijama na temu pripreme programa unapređenja bezbednosti saobraćaja u lokalnim samoupravama i davanja saglasnosti na realizovanje tih programa. Pored ostalih, u ulozi izlagača biće i direktori Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije, Republike Srpske i Slovenije, a organizatori su potvrdili da će uvodnu reč održati Antonio Avanosa, predsjednik Evropskog saveta za bezbednost saobraćaja. Prema poslednjim rezultatima crash testova koje sprovodi nezavisna evropska organizacija Euro NCAP, Citroen C4 ocenjen je sa 4 zvezdice za bezbednost putnika. Koliko su standardi za proveru pooštreni, potvrđuje i to da je maksimalna ocena izostala uprkos tome što C4 i u osnovnoj verziji, kakva je bila na crash testu, dolazi sa sistemom za prevenciju frontalnog sudara sa vozilima i pešacima. Pandemija korone je prošle godine zaustavila turizam, zbog čega mnogi nisu otputovali na već plaćeno letovanje. Rešenje je pronađeno u zamenskim vaučerima, a sada pred početak nove sezone još jednom vas podsjećamo na prava koje imate ako ste i vi među ovom kategorijom turista. Oko 330.000 izdatih vaučera, odnosno zamenskih putovanja, potvrda zamenskim putovanjima prošle godine, od čega je jedan deo realizovan, negde oko 270 i nešto hiljada je ostalo da se realizuje ove godine. Agencije su krenule već sa potvrdom rezervacija, odnosno potvrdom rezervacija zamenskog smeštaja. Samo je bitno da putnici znaju da je prioritet da putuju na istu destinaciju, u istom terminu i u istom objektu. Svaka izmena tih parametara može da znači i povećanje cene. Dakle, to je najvažnije. Sve koji iz nekog ličnog razloga ne mogu ni ovog leta na more, interesuje da li vaučer mogu prodati, ustupiti ili pokloniti nekome, ili će on postati bezvredan papir.
Kad govorimo o prodaji i pretprodaji, to nije stvar koju treba da rešavamo ni ja, ni agencija, ni čini mi se ni putnici. Znači moraju u dogovoru sa turističkom agencijom moguće prebaciti važnost vaučera na drugu osobu, ali za to se mora otići u turističku agenciju, napraviti određena papirologija koja će pratiti sve to. To je uobičajena procedura i kada se radi o običnim, da tako kažem, ugovorima o putovanju, postoje okolnosti u kojima ljudi ne mogu da putuju, onda mogu da ustupe te aranžmane drugim putnicima. Dakle, ne mogu to i ne treba to da rade sami. Apsolutno je neophodno da imaju asistenciju turističke agencije u kojoj je ugovor napravljen. Nažalost, već je bilo slučajeva da su turisti koji imaju vaučere pokušali da kontaktiraju agenciju, ali se niko ne javlja na telefone ni dopise. Pitanje je, imaju li turisti razloga za strah? Ukoliko se utvrdi da neka agencija uđe u bankrot ili stečaj, insolventnost, tada se pokreće postupak naplate štete od osiguravajuće kompanije koja je izdala polisu osiguranja. Te polise osiguranja su vrednosti do 400.000 eura u zavisnosti koju kategoriju agencija imala i putnici u proceduri koju će propisati osiguravajuće društvo, shodno zakonu o osiguranju, će ući u proces naplate. Dakle, ja se nadam da takvih slučajeva neće biti ove godine. Na kraju, svi koji odluče da ne koriste vaučere dobit će celokupan iznos uplaćenog novca, ali tek u januaru 2022. godine. Standardna nalepnica za obeležavanje guma je ove godine donekle promenila izgled da bi bila jasnija i dala više informacija kupcima. Jedna od novina je QR kod, čijim skeniranjem se na telefonu može doći do podataka o pneumatiku iz baze Evropske komisije. Kao i ranije, nalepnica ima 3 glavna polja na kojima su informacije o otporu kotrljanja, držanju na mokroj podlozi i buci. Novost je da se sada za otpor i prijanjanje koristi 5 ocena, označenih slovima od A do E, bez ranijih F i G. Najbolja ocena je A, pošto nema konkretnih brojčanih podataka, kao orijentacionu informaciju za otpor kotrljanja navodimo da je razlika između dve susedne ocene, gledano kroz potrošnju goriva prosječnog automobila oko 0,10 do 0,15 litara na 100 km. Za prijanjanje na mokrom, koje se ocenjuje na bazi puta kočenja, razlika između dve ocene je, grubo govoreći, 3 do 6 metara puta kočenja sa 80 km na čas. Inače, razlike između ocena su iste kao i ranije, ali je izbačeno slovo D koje nije ni bilo korišćeno, kao i najgora ocena koja je nosila slovo G. Treća oznaka i dalje označava buku, ima brojčani podatak u decibelima, a umesto 1, 2 ili 3 linije istaknuta je slovna oznaka A, B ili C, pri čemu je za A buka najmanja. Na donjem delu nalepnice sada se mogu naći i oznake o ponašanju u zimskim uslovima. To su takozvana planina i pahuljica, koja govori da je guma zadovoljila na standardnom testu prijanjanja na snegu i simbol koji pokazuje da guma ima odgovarajuće osobine na ledu. Rano je da se prave planovi kuda za novu godinu, ali naš poznati motociklista, višestruki učesnik relija Dakar, Gabor Sagmeister, ih već ima. Pa ja svake godine imam rešeno gde ću za novu godinu i ove godine, 2022. godine ću biti na Dakar reliju. To će biti sad 15. učešće. Zahvaljujući Ministarstvu omladine i sporta, Pokrajine Vojvodine i grada Subotice, koji su opet izašli u susret, da bude Dakar Rally državni projekat i da opet ima Srbija takmičara na reliju Dakar. Tu ću biti opet ja sa motociklom, KTM-om od 450 kubika. Dakar replika je motor, znači fabrički motor, fabrički KTM motor. To će biti 3. sezona da vozim isti motor na reliju Dakar. 2 puta sam s tim stigao do cilja. Klasa ostaje ista. Vozit ću klasu male moto, to znači totalno sam ću da repariram motor, sam ću da minjam ulje, filtere, gume, sve što treba na motoru totalno sam navigiram, sam sastavljam šator, sam sklopim šator, sam i apsolutno sve sam. Znači to radim već, to će biti 4. sezona. Male moto kategorija, to je momentalno najteža kategorija na reliju Dakar, tu su svi iskusni takmičari koji su minimalno 5-6 puta već bili na Dakar reliju, tako da to mi je sad momentalno najinteresantnije, jer ako to napraviš, ako to stigneš do cilja, onda si stvarni takmičar Dakar relija. Ovih dana se i zvanično prijavio za Rally Dakar 2022. Pa da čujemo i kakva su očekivanja.
da stignemo apsolutno do cilja, jer to će biti već 11. cilj na Reliju Dakar. To je najvažnije da stignemo do cilja, ali u maloj motokategoriji da budemo u top 10. Ima nas uvijek otprilike 40 takmičara u toj kategoriji, u top 10. Sad sam bio 17. Top 10 ako stignemo u toj kategoriji na svetu, to će biti fenomenalno za moju karijeru. Ipak treba znati, imam 50 godina, imam jako puno iskustva, imam više od 200.000 km raznih pustinje, takmičarskih kilometara u pustinjama, tako da ja mislim ako ide sve kako treba i da motor bude funkcionisao kako treba, ništa nije nemoguće. A kako će izgledati pripreme za ovaj novi izazov? Vozim šampionat Srbije u motokrosu, imaće jedno 10-15 trka, dosta ću trenirati na Balatonu, u pesku, imam kondicionog trenera Zorana Ivanovića, imam tehničkog trenera za motokros trenera Borku iz Mađarske, tako da ćemo puno raditi. Sigurno će tu još biti par desetina hiljada kilometara dok ja budem stigao do Dakar Rallyja. Trenirat ćemo već od juna do januara meseca, tako da mnogo kilometara će biti još sa motoru dok ću ja da stignem na Rally Dakar. Gaboru Sagmajsteru želimo mnogo uspeha, a on je uzvratio obećanjem. Hvala lepo, znate, ja nikad ne odustajem, ako motor ide, ja ću stići do cilja. Bilo da je točak, tačnije felna napravljena od čelike ili aluminijuma, ona se može oštetiti, a glavni krivci jesu udarne rupe, mada do oštećenja može doći i prilikom saobraćajne nezgode. Da sa točkom nešto nije u redu, prepoznaje se po izduvanoj ili oštećenoj gumi. Lazare, šta s ovom gumom, šta se ovdje desilo? Pa, udarna rupa na putu. A čovjek se izgleda vozio dugo, jel da? Pa, vozio se dugo jer nije imao rezervnu, nije imao tu mogućnost da zameni točak, tako da je on morao jednostavno da stigne tamo gdje je pošao. Svesno je rizikovao da ošteti gumu, što se i desilo na kraju. I naše je sada da mi tu gumu skinemo, proverimo točak da li je negdje pukao, da li i koliko se iskrivio i da li mi to možemo da saniramo. Procedura pregleda je uvek ista. Nakon što se guma skine sa točka, felna se postavlja na drugu mašinu i kontroliše. Nekada su deformacije toliko velike da su vidljive okom, ali na mašini se lako utvrđuje koliko je to tačno. Evo, kao što možeš vidjeti, felna je pukla. Sad ćemo zavrteti točak da vidimo da li je felna kriva. To se vizualno radi? Vizualno se vidi, evo, poprilično je očigledno da je točak kriv. Ovo je ujedno i najteži oblik oštećenja kada pukne sama felna, ali se to popravlja. Reparacija felni jeste složen proces, a ako su pukle, one se moraju zavariti, zatim se ispravljaju, pa dalje kontrolišu, a zatim farbaju i bruse. Ali počinjemo od saniranja pukotine. Svakako to moramo da isečemo. A znači pre nego što se zavari, odmah se seče? Mora da se iseče, jer u suprotnom ako ne isečemo, imamo samo površinski var i ne možemo da prodremo u srž materijala. Idemo. Proces zavarivanja je ujedno i najkomplikovaniji deo, jer se zaista mora voditi računa od kog materijala ili legure su napravljeni točkovi. Majstor koristi isti materijal kojim će praktično izliti parče koje nedostaje. Nakon toga majstor mora dobro da obrusi mesto, prekontroliše, a tek onda da felnu postavi na mašinu za ispravljanje. I upravo je ispravljanje najčešći posao kod majstora za felne, a za to je potrebna mašina na kojoj se meri koliko je felna deformisana. Kao što možemo vidjeti po ovoj igli, ovdje je bio udarac. Tu gledamo gdje je tačno kriva. To je tačno kriva tu. I mi ćemo ispraviti sada da ona dodirne ovu iglu. Znači da dođe u svoju osu. Ovdje imamo još jedan plus. Sad ćemo ga odozdo. Što se ispravljanja tiče, to je to. Cene popravki felni zavise od toga koliko posla ima, ali i od veličine. Kada se samo ispravljaju, za to treba izdvojiti od 1200 dinara pa naviše, a ako se krpe, onda se cena povećava. Svakako, ako moraju i da se farbaju, eto dodatnog izdatka. Đorđe, jer se felne uvijek farbaju nakon ispravljanja? Ne, felne se farbaju isključivo ukoliko klijent to želi da učini. Proces farbanja se sastoji od toga da, kao što ste već snimili, felne se prvo tehnički spreme da budu ispravne i ispravne za vožnju. Potom se felne šmirglaju, nanosi se fileri, vodenišu, pripremaju za farbanje. Potom ja ulazim u komoru
nanosim sloj baze, to jest nijansu, i potom ide lakiranje. I na kraju treba reći da se većina oštećenja može sanirati. Međutim, postoje i one situacije kada to nije moguće. To je zato što se iskrivila po svim osama i nema bukvalno ni jedan deo felne koji je pravi. Ova je potpuno deformisana u licu, u krakovima, u bubnju, ovde nemamo ni od čega da krenemo i totalno je uništena. I varate se ako mislite da se ne mogu zakrpiti one kojima fali veće parče. A ova felna koju smo spremili, ona isto ne može da se popravi? Ona može da se popravi, ali nema pojente za vrednost moje popravke. Čovjek može kupi 4 druge felne. Dakle, bez obzira na to koje točkove vozite, ako ih oštetite, izgrebete, udarite, za to postoji lek. Međutim, treba da računate na to da je za sve popravke potrebno i malo vremena. A najvažnije je da nakon što točak udarite, da ga obavezno prekontrolišete kako biste izbegli veće oštećenje koje mogu nastati vremenom. Verovatno ste već čuli da se pripremaju novi propisi po kojima policija onim najbahatijim vozačima, onim koji stalno ponavljaju najteže prekršaje, može privremeno ili čak trajno da oduzme automobil. Neko se sa tim slaže, neko ne, neko tvrdi da je protivustavno. U svakom slučaju, propisi se pripremaju i izgleda da će biti doneseni baš u tom duhu. Međutim, ono što mnogi ne znaju jeste da danas već po aktualnim propisima policija ima pravo da vam privremeno i to na duže vreme oduzme automobil upravo zbog saobraćajnog prekršaja. Evo, poslušajte šta se to sprema u novim propisima i kako to već danas možete ostati bez svog automobila ako ste nepažljivi u saobraćaju. Već je bilo reči o pripremi novog zakona o bezbednosti saobraćaja sa većim novčanim i dužim zatvorskim kaznama za vozače koji budu grubo kršili saobraćajne propise. Po sadašnjim pravilima, najveća novčana kazna iznosi 150.000 dinara i 60 dana zatvora, uz zaštitnu meru zabrane upravljanja vozilom od čak 10 meseci. Ali izgleda da nekima ni to nije bilo dovoljno da se urazume. U prekršajnom sudu kažu da im ponovo dovode vozače koji su zbog najtežih prekršaja već odavno ostali bez vozačkih dozvola i koji imaju i po 50 kaznenih poena, ali ih to ne sprečava da opet sednu za upravljač i ugrožavaju tuđe živote. Međutim, sudeći po najavama članova radne grupe za pripremu novog zakona o bezbednosti saobraćaja, kao jedna od novih sankcija trebalo bi da bude predložena i mogućnost oduzimanja vozila onim vozačima koji uprkos svim izrečenim kaznama i dalje ugrožavaju tuđu bezbednost. U procesu trajnog unapređenja ponašanja vozača u saobraćaju sa ciljem da se svi uklope u šablon civilizovanog ponašanja na putu, i ranije je postojao predlog da se uvede sankcija privremeno i trajno oduzimanje vozila, kao i sankcija trajno oduzimanje vozačke dozvole. Primjeri iz svetske prakse ukazuju da je ovo jedna od najefikasnijih mera koja se retko primenjuje, ali kao mera generalne prevencije ona brojne vozače sprečava u tom zaista neverovatnom bahatom ponašanju prema saobraćaju. Mi imamo čak učesnike nezgoda koji su poginuli u nezgodi, a imali su 58 ili 60 prijava kod sudije za najteže saobraćajne prekršaje, gdje njihovi roditelji danas oplakuju tu decu i žale što oni nisu došli pod udar jedne takve sankcije. I konačno mi imamo i primjere iz našeg okruženja. Na primjer, u Bosni i Hercegovini, u Zeničkom kantonu je nekoliko hiljada vozila oduzeto. U Sarajevskom kantonu mislim da je prošle godine mi je kolega rekao da 6.000 takvih vozila stoji zaplenjeno. Dakle, već to primjenjuju, tako da to nije nikakva novina, niti mislim da bi narušila pravni poredak, pravni sistem i tako dalje. I dok radna grupa priprema predlog novog zakona, policija već sada oduzima automobile bahatim vozačima koji dovode u opasnost živote drugih učesnika u saobraćaju. Evo šta o tome kažu vozači. Da li ste čuli za mogućnost da vam država oduzme automobil? Da li znate kad država po zakonu može da vam oduzme automobil? Nisam čuo, ali sam zdušno za to. Znači, za one koji to zaslužuju, doživotno da im se oduzme automobil i da se zabrani kupovina bilo kog drugog prevoznog sredstva. Smatram da je to okej za te neke veće prekršaje, za neka ponavljanja grešaka vozača, ozbiljnih grešaka, ozbiljnih prestupa. Ukoliko ljudi ponavljaju saobraćajne prekršaje koji su zaista teški, koji ugrožavaju druge učesnike u saobraćaju, mislim da je to okej. Nisam čuo
Sve to nije u redu uopšte. Zašto bi država meni oduzimala moje vlasništvo? Nisam čula, ali mislim da to nije u redu da se nekom oduzima njihovo privatno vlasništvo. Čuo sam za takvu mogućnost i slažem se sa tim zakonom, ali mislim da treba i da se donese zakon koji će savesne vozače da nagrađuje, na primjer sa nekim popustom pri registraciji vozila i tako. Još uvek nisu usvojene izmene Zakona o bezbednosti saobraćaja koje bi dozvolile policiji da učiniocima najtežih saobraćajnih prekršaja oduzme vozilo. A mi smo čuli da se to ipak dešava i da u nekim slučajima vozila budu oduzeta od vozača. Kako je to moguće? Koji je pravni osnov za tako nešto? Policija sada može privremeno da oduzme predmet prekršaja, u ovom slučaju to je vozilo, na osnovu Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima, a to može da uradi do 24 časa, a iz razloga dokumentovanja i dokazivanja samih prekršaja i drugih delikata. Ovo ovlašćenje policija također ima i na osnovu Zakona o policiji, gde iz istih razloga vozilo može da privremeno oduzme čak do 90 dana. Iako do sada nije baš bilo uobičajeno da nekome zbog saobraćajnog prekršaja bude oduzet automobil, u policiji najavljuju da će koristiti postojeća zakonska ovlašćenja kako bi makar privremeno zaustavili neodgovorne vozače koji nehaju za tuđe živote i koji predstavljaju opasnost za ostale učesnike u saobraćaju. Ministar policije izjavio je da će policija osim sprovođenja redovnih kontrola pratiti i ono što se objavljuje na društvenim mrežama i da će bahatim vozačima u skladu sa zakonom oduzimati vozila kada god i koliko god dugo može. Da li ste imali u dosadašnjoj praksi ovakve slučajeve? Da li se nekad dešavalo da zastupate klijenta kome su oduzeli automobil zbog nekog težeg saobraćajnog prekršaja? Bilo je takvih slučajeva u praksi, ne toliko puno, ali ih je bilo. I ono što je zajedničko za sve njih jeste da su vozila okrivljenima vraćena po proteku zakonom propisanog roka. Po sadašnjim propisima, trajno oduzimanje vozila moguće je jedino u slučaju kršenja odredbi Carinskog zakona i Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Prema podacima iz Prekršajnog suda u Beogradu, samo na području njihove nadležnosti u posljednjih 5 godina vođeno je ili se još uvek vodi čak 1405 predmeta zbog prekršaja nasilničke vožnje. Nekima od okrivljenih je policija odmah nakon otkrivanja prekršaja oduzela vozilo, ali samo privremeno do isteka zakonom predviđenog roka. Posle 4 godine na tržištu, Volkswagen je predstavio modernizovano izdanje 6. generacije modela Polo. Sudeći po slici, dizajneri su, zahvaljujući LED svetlima nove generacije i drugim detaljima, učinili da Polo izgleda modernije i zanimljivije. U kabini glavna novost je unapređeni digitalni kokpit sa većim ekranima. U ponudi nema više dizel motora, odnosno predviđeni su isključivo benzinski. Važna novost su i bezbednosni sistemi asistencije vozaču sa elementima autonomne vožnje nivoa 2. Mercedesov koncept EQT je najava serijskog električnog malog vena. Sa dužinom od 495 cm nudi kabinu dovoljno prostranu za 3 reda sedišta, a zadnja klizna vrata sa obe strane omogućuju lak ulazak i izlazak. Za sada se tehnički podaci ne saopštavaju, ali s obzirom na to da se razvija u saradnji sa Renaultom, može se očekivati da budu u srodstvu sa budućim električnim Kanguom. Na tržište stiže sledeće godine. Posle mnogobrojnih najava i slika maskiranog prototipa, sportski i luksuzni brend Cupra, iza koga stoji španski Seat, svetu je predstavio svoj prvi serijski elektromobil. Nazvan je Born, a dolazi kao hatchback dugačak 4,32 m. Pogon je na zadnjim točkovima, a predviđene su dve verzije sa 150 i 204 konjske snage. Sa dodatnim paketom opreme i većim baterijama, snažnija varijanta može da raspolaže i sa 231 konjskom snagom. Najveći domet je 420 km, a ima bateriju od 77 kWh. Na evropsko tržište Cupra Born stiže do kraja godine. Ovo pored mene nije Mercedes GLA, iako izgleda skoro potpuno isto. Ovaj automobil je više Mercedes nego što će GLA ikada biti. Kako to? Oba imaju isti znak, oprema je vrlo slična, kabina je skoro u dlaku ista, s polja kao što vidite veoma liče. To je zato što jedan pravi Mercedes mora da pliva kad se vozi, ne sme da se čuje kad ide, mora da ima neko tehničko rješenje koje niko drugi nema. I ovaj automobil upravo sve to ispunjava, zato što je ovo Mercedes
EQA, nova električna uzdanica nemačke kuće koja je zasnovana na istoj platformi kao GLA, ali je zapravo, kao što rekoh, mnogo više Mercedes nego što će GLA ikada biti. Neko će reći da je ovo električni GLA i neće biti daleko od istine. Dugačak je 4 metra i 46 cm, a razmak osovina je 2 metra i 73 cm. Dakle, baš kao i GLA. Međutim, Mercedes se potrudio da EQA učini toliko drugačijim da je iskustvo vožnje sada potpuno jedinstveno. Idete na struju, a to znači da maksimalni obrtni moment od 375 Nm na raspolaganju je odmah. Čim stisnete gas, nema razvoja i porasta kao kod klasičnih motora. Auto odmah leti. Idete na struju, a to znači da je auto tih kao da ste u svojoj dnevnoj sobi, a komšije ne puštaju muziku i ne svađaju se negde s druge strane zida. Jednostavno, uživate u potpunom miru. A pošto idete na struju, to znači da imate i baterije, a one ceo auto čine težim, i to težim za skoro 500 kg u odnosu na GLA. I to s jedne strane znači da auto neće više da skakuće preko neravnine, nego će početi malo da pliva, a s druge strane znači da je to, kao što sam na početku rekao, mnogo više Mercedes po takvoj jednoj osobini da nežno ide po putu. Umesto više manje 1500 kg za GLA, ovaj električni brat ima preko 2 tone. To se ozbiljno vidi na dva mesta. S jedne strane, elektromotor Mercedesa EQA ima 140 kW, ali do 100 može da ubrza ovaj automobil za 8,9 sekundi. Nije to loš rezultat, ali smo od električara navikli da budu mnogo žustri, da budu prave munje, tako da ovo nekakav prosek. S druge strane, očigledno je da mu zbog dodatne mase krivine ne prijaju. Jednostavno, žustra vožnja ovde ne dolikuje. To vam je kao kad na vrhunskog atletičara, maratonca, kakav je bio recimo Mercedes GLA, dodate pivski stomak. Takav je osjećaj. Kad kažemo nema žurbe, to se odnosi i na priču o radijusu sa jednim punjenjem. Mercedes svuda komunicira stari NDC standard, koji se više ne koristi i kaže da je radijus 486 km. Jutros, skinut sa punjača, naš EQA prikazao je 342 km. Ali domet nije najvažniji, već brzina dopune baterija. Probali smo koliko se brzo pune na punjaču od 50 kW. Evo ga. Posle 10 minuta naša baterija dopunila se otprilike 12%, što znači da smo dok popijemo kafu dobili recimo jedno 40-45 km da možemo da se dovezemo do kuće. Generalno gledano, baterija ovog automobila od 66,5 kWh po onome što smo mi utvrdili i po našoj prosečnoj potrošnji od 25 do 27 kWh na 100 km, dovoljna je za 300 do 340 km vožnje, onako opuštene, normalne. To u praksi znači, a ako se vozite svaki dan po gradu, što je recimo između 50 i 100 km, na dopunu idete svakih 5-6 dana ili jednom nedeljnom. A ako se svaki dan negdje dopunite kod kuće, u garaži, u svom dvorištu ili nekom tržnom centru, onda nećete nikakvih problema imati sa radijusom dok ne odlučite da otputujete negdje dalje. Takođe, bitan podatak jeste da EQA može da vuče struju sa punjača od 100 kW, što je, kao što smo videli u našim ranijim testovima drugih vozila, do sada bila retkost. A retkost je i da se u navigaciju uvede takozvana električna inteligencija. Šta to znači? Jedan prosječan vlasnik električnog automobila kada putuje negde mora da brine o svemu. Gde su punjači, gde je više uzbrdo, nizbrdo, kakva je temperatura baterija. Jednostavno mora da previše misli o novim parametrima koje do sada nije imao u svom životu. Mercedes EQA pomoću svoje navigacije preuzima svu tu brigu umesto vas. I vi kad ukucate bilo koji cilj, on sve to izračuna, čak računa i vreme potrebno za dopunu na nekom punjaču kojem je usput i tek onda izbaci koja je najbolja putanja i koliko je obračunato vreme dolaska. I sve to funkcioniše delimično i u Srbiji. Evo sad ćemo da ukucamo ovde neku adresu koju smo prethodno imali. Evo ovako. Evo, to je ta adresa, slušajte. Se izračunava. I malo i na srpskom ima. I sada kada želimo da putujemo do tog nekog mesta, onda ovde možemo da odaberemo na ekranu da proverimo gde su najbliže punjači. Evo, recimo u okolini cilja, evo 2 komada, pa recimo možemo da vidimo da li postoji duž putanje neki. Evo jedna stanica na 50 km odavde. Jednostavno, s ovim automobilom zaista imate dovoljno informacija da se potpuno bezbrižno zaputite gde god da ste krenuli.
Inače, kada smo već u kabini, ovde je sve isto kao u Mercedesu GLA. Nema suštinski ničeg novog. Par detalja, neki materijali, sitnice na ekranima, ali ništa preterano bitno. To znači da je ovde desni ekran osetljiv na dodir, da može da prima komande i sa touchpada između sedišta, da su na volanu dve male površine osetljive na dodir i da ima stotine opcija sa kojima možete da se igrate. Takođe, to znači da svim opcijama može da se upravlja i glasom. U isto vreme, slično sa GLA donosi i da zadnja klupa može da se preklopi iz 3D. Budući da je reč o električnom automobilu, baterije zauzemaju određeni prostor ovde negde ispod. Zato je recimo prtljažnik sa 500 litara, koliko je bio kod Mercedesa GLA, smanjen na 340, tako da za neka porodična putovanja nema baš mnogo mesta. A kad smo kod putovanja, oni koji sede pozadi neće biti previše srećni jer su baterije i ovde dole ispod, pa je pod malo podignut, iako je visina sedišta ostala slična kao što je bila, a to u praksi znači da kad sednete ovde, ovako imate nezgodan položaj nogu, tako da više čučite nego što sedite. Pa na dugim putovanjima ko zna kako ćete se provesti. Mada, ovo je električni auto, pa gde biste s njim dugo putovali? Rekli smo da ubrzanje nije nešto naročito, ali bar da vidimo da li sistem čuva bateriju i da li auto isto ubrzava, čak i kada idemo 10 puta za redom iz mesta do 160 km/h. To je to, svih 10 ubrzanja je završeno. Zašto smo išli do 160? Zato što je to maksimalna brzina ovog automobila elektronski ograničena. Iz mesta do 160 trebamo otprilike 23-24 sekunde. Međutim, ono što nas više zanima jeste koliko sistem zapravo čuva tu bateriju i kako ubrzanje do stotke. Iz mesta do 100 km/h, prvo ubrzanje 8,4 sekunde, brže nego što fabrika tvrdi. 10. ubrzanje 8,6 sekundi, što i nije neka razlika. Dakle, EQA će vam dati maksimalne performanse sve dok imate koliko toliko napunjenu bateriju. Smanjenje potrošnje je ključna reč i upravo neki detalji koji razlikuju EQA u odnosu na GLA idu u tom smeru. Zatvorena maska jer nema motora iza da se hladi. Aerodinamičan dizajn točkova, ravan pod ispod automobila i tako redom. U Mercedesu kažu da uskoro stiže verzija koja će umjesto 140 imati 200 kW i pogon na svim točkovima i da će po najstrožijim standardima moći da pređe 500 km. I to ne zahvaljujući većoj bateriji, nego optimizaciji potrošnje. Vidjet ćemo, lepo zvuči ta električna ofanziva, međutim nama tu u Srbiji ovdje uopšte nije važno šta dolazi novo, niti koliko auto košta, 40, 45, 50 hiljada evra, potpuno je nebitno. Ono što je nama najvažnije jeste da samo srce ovog automobila, osnovna njegovog pogonskog sistema se proizvodi upravo ovde, u Pančevu, u CTF-ovoj fabrici. Tako da gde god da vidite EQA na slici ili negde uživo, u kojoj god fabrici napravljaju u Nemačkoj ili u Kini, pošto se pravi na dva mesta u isto vreme, samo srce došlo je iz Srbije. Tako da više nije kao nekad što je važilo što Srbin izmisli, to Švabo napravi, sad izgleda kontra od toga. A sada, kao što smo obećali na početku emisije, ekskluzivni intervju sa predstavnicima makedonske policije na temu kako će srpski državljani moći ovog leta da besplatno prođu kroz Severnu Makedoniju, da ne plate putarinu. Sa nama je gospodin Dejan Trajkovski, načelnik saobraćajne policije Severne Makedonije. Dobar dan pre svega. Dobar dan. Zanima nas kako će srpski državljani od 15. juna moći da prođu kroz Makedoniju, kako će se realizovati ta besplatna putarina? Vladата на Република Северна Македонија пред 2 дена одржа редовна 72 седница со повеќе точки, меѓу кои и во насока на ветувањето за ослободување за плаќање патарина во земјава на српските државјани за време на летната сезона. Исто така ја разгледа и усвои информацијата на јавното предпријатие за државни патишта и Министерството за транспорт и врски, а во врска со изготвување на електронски картички, смарт карт за патнички моторни возила на туристи од Република Србија кои би транзитирале на коридорот 10, односно на граничен премин Табановце, граничен премин Богородица влез во Република Грција. Во оваа насока задолжено јавното предпријатие за државни патишта да изготви во најпост можен рок електронски картички
кои од страна на Министерството за внатрешни работи ќе бидат при вршење на граничната контрола и одобрен влез во територијата на нашата држава, на сите српски туристи кои влегуваат со патнички моторни возила ќе им биде доделена една електронска картичка. Значи, таа картичка што ќе му биде доделена на српскиот турист и ќе биде во износ од 760 денари, толку чини поминувањето на коридор 10 во двата правци, останува во владение на туристот, нема да му биде одземена на враќање, а истиот во иднина ќе може да ја надополнува преку интернет и да ја користи и во некоја наредна прилика после овој рок што е бесплатниот. Oni kada dobiju elektronsku kartu na pasošoj kontroli, sa tim odlaze na naplatnu rampu i tamo koji od onih izlaza treba da traže, šta treba da piše na naplatnoj rampi da bi znali da baš tu da treba da prođu? Има сигнализација, има посебна сообраќајна лента, таа е крајната десна лента, каде што има ознака и сообраќајен знак, и вертикален и електронски знак, каде што нема да поминуваат на влезот, односно сообраќајната лента каде што се наплаќа во готово, односно во кеш, туку на посебно соодветна лента наменета исклучиво за влез со електронска картичка. Едноставно ја поминуваат картичката на баркодот, рампата се крева и продолжуваат понатаму до наредната наплатна рампа. Koliko dugo važi ta kartica? Dakle, kada neko ode na letovanje, da li će moći da se posle 7, 10 ili 15 dana normalno vrati i isto besplatno prođe nazad prema Srbiji? Оваа картичка ќе важи од 15. јуни до 15. август 2021, односно 15.6. до 15.8.2021. И при влез и при враќање од дестинацијата каде што биле српските туристи до влез во Србија. Distribucija kartica obavljaće se na graničnom prelazu Tabanovci, je li tako? Dakle, isključivo će se tu distribuirati, ne postoji ni jedno drugo mesto. Isključivo distribucijata ќе počne da se vrši na 15.6. na graničен премин Табановци од страна на полициски службеници во заедничка координација со представник од јавно предпријатие за државни патишта. Da li postoji neke ograničenje broja automobila, koliko će kartice biti distribuirano? Анализирајќи ги предходните години, како репер земе на 2019 каде што има рекорден број на туристи, меѓу кои и српски туристи, според одлуката на владата ќе бидат изготвени сукцесивно 200.000 електронски картички. Се разбира доколку се укаже потреба, верувам дека ќе биде бројката и поголема. Hvala vam na ovom razgovoru. A sada da razjasnimo još jednom proceduru ulaska u Grčku. Dakle, u prošloj emisiji pokazali smo kako to izgleda, emitovali smo izjavu predstavnika grčke policije, ali imali ste još pitanja i mi smo ponovo zvali granične prelaze v zoni sa tim dodatnim pitanjima i dobili smo neka razjašnjenja. Dakle, šta oni tačno primenjuju, to ne znamo, ali evo šta su nam tamo rekli. Kad dođete na granicu, osim pasoša i PLF formulara koji se popunjava na internetu, možete pogledati našu prošlu emisiju da vidite kako se to tačno radi, potreban je i treći dokument. Taj treći dokument dokazuje vaš, da kažemo, COVID status. To može biti, s jedne strane, potvrda o vakcinaciji, pri čemu od druge, poslednje doze vakcine mora da prođe najmanje 14 dana do ulaska u Grčku. Ako niste vakcinisani, imate mogućnost da donesete PCR test koji nije stariji od 72 sata. Dakle, testirate se, nosite taj papir i to je to. Ako niste vakcinisani i nećete se testirati, dakle ne želite da plaćate PCR test, imate i treću mogućnost. A ona je otvorena samo za one koji su preležali COVID. Oni koji su preležali COVID na granicu mogu da dođu sa testom PCR ili antigenskim u kome piše da su bili pozitivni na COVID pre 2 meseca ili najdalje 9 meseci. Dakle, time dokazuju su preležali COVID. Pomenje se i još jedna potvrda vezana zajedno sa tim da ste ozdravili. Mi ne znamo kako ona tačno izgleda, ali nismo sigurni da će Grci to tražiti. U svakom slučaju, potrebno dokažete ili da imate vakcinu, ili da trenutno niste bolesni PCR testom, ili da ste preležali COVID pre 2, dakle najmanje 2 meseca, ili najviše 9 meseci. I tako ćete moći da uđete na grčku teritoriju. Ali ono što ne možete, to je sigurno da uradite sada antigenski test i sa tim papirom sada dođete na granicu. Tako su nam rekli. Dakle, PCR je jedina mogućnost ako se sada testirate.
Ono što smo najavili u našoj prošloj emisiji jeste nastavak naše akcije Nikad ovako, koju vodimo u saradnji sa kompanijom Mio, proizvođačem onih kamera za vetrobranska stakla za snimanje saobraćaja. I tada smo rekli, i sada ponavljamo, šaljite nam snimke sa magistralnih puteva i sa autoputeva. Više ne primamo snimke iz gradova. Zašto? Zato što želimo u sezoni godišnjih odmora, u sezoni putovanja, da sve zajedno podsjetimo na tuđe, bahato i bezobzirno ponašanje na otvorenom drumu, odnosno da podsjetimo sve zajedno šta je to što nas čeka ako krenemo negde na putovanje, kako ih sve ima vozača i kako se svi ponašaju, čega treba da se čuvamo. Šaljite nam snimke i naravno mi ćemo nagrađivati najbolje. Od ovog trenutka na našoj Facebook stranici postavljamo prvih 10 snimaka koje možete pregledati, možete glasati za najbolje, a u sljedećoj emisiji proglasit ćemo pobednike. Najbolji video snimak sa najviše vaših glasova osvaja Mio kameru, a drugo i treće mjesto osvajaju bonove za gorivo kompanije Europetrol. Naravno, nastavite da šaljete, da nam dajete snimke, mi ćemo nastaviti da vas nagrađujemo. Ali, ako nam niste ništa poslali, i dalje imate šansu da osvojite nagradu. Naime, u ovoj emisiji delimo 3 originalne Ferrari jakne. Zaista izuzetan poklon. Ali ako želite jednu od tih Ferrari jakni, morate malo da se potrudite oko nas. Naime, pitanje na koje treba da odgovorite nalazi se na našem novom internet hubu na adresi satplus.rs. Tamo se negde nalazi i odgovor. Kada pročitate pitanje, pronađete odgovor, onda idete na našu Instagram stranicu, tamo upišete odgovor i 3 najbrža sa tačnim odgovorom osvajaju jednu od 3 Ferrari jakne. A ako ne stignete, ne brinite, bit će još nagrada u svakoj emisiji, delit ćemo nešto tokom čitave letnje sezone. Bilo to sve za danas, hvala na pažnji i vidimo se vrlo brzo u nastavku satovih letnjih patrola.